Almost Believers. Stvar je u tome da sam stekao mnoge prijatelje u studiju. Dečki, moji idoli su me prihvatili kao da sam jedan od njih. I to je to. Što još mogu tražiti od života, osim 1.000.000 pratitelja i platinaste ploče i svjetske turneje? Tražim li previše? Vrijeme je za istinu, saznaćemo svi i sve što se dogodi prvi prenosimo mi. DJ! To što radiš je odlično. Nemoj mi reći da si me snimio. To je dobro. Čim je na mom blogu zvijezda Jumixa, gledanost mi raste. Kako smišljaš ritmove tako brzo? Stvar je u tome da vježbam svaki dan. Ne, to nije istina, ne znam, samo mi dođe. Imam ideju. Zašto sljedeći vlog ne napravimo zajedno i predstavimo studio? A to zvuči odlično. I možemo početi s nekim koracima. Neki pokret s rukama. Ovako, na primjer. Ovako. Idemo. Pa glava. Što misliš? Što kažeš na ovako nešto? Da vidim. Ne? Ne, DJ, samo ti to možeš izvesti. Nije izvedivo. Ali... Što? Bez brige, ti to puno bolje radiš. Što? Ne, ništa, vidimo se, imam nastavu. U redu, Bok. bok. Čestitam, DJ! Vi ste prekrasan par. Par? Trač? Reci mi tko s kime? Pa ti i Kamila, već ste neko vrijeme zajedno. Što? Ali Kamila i ja ne hodamo. Ali uvijek ste zajedno. Ali ona je djevojka od Broadwaya. Ne, oni su davno prekinuli i očito je da je zainteresirana za tebe. Ne vjerujem ti. Vjeruj mi, DJ, ona mi je dobra prijateljica. Stvar je u tome da u zadnje vrijeme nismo stalno zajedno. Sigurno ti nije ništa rekla jer se boji. Tako da bi ti trebao učiniti prvi korak. Poslušaj me, bit će ti drago. Idemo. 5, 6, 7, kreni. Ne, ljudi. S čime radimo? S tugom, ne veseljem. Želim vidjeti tugu u svakom vašem izražaju, u svakom pokretu. Zato se molim vas koncentrirajte i da vidimo malo tugu. Dobro? Dobro. 5, 6, 7, 8. Gotovi smo. Koncentrirajte se na zadatak. Vidimo se sutra. I DJ, jesi razgovarao s Kami? Ne, još nisam. Kako nisi? Što čekaš? Jesi li vidio kako te gleda? Ne skida pogled s tebe ni na trenutak. Ne znam. Daj, idi. Kamila! Jako si dobro plesala. Dobro, hvala ti. Hej, htio sam te pitati, želiš li poslije nastave da odemo nešto pojesti? Da se dogovorimo za blog? Ne, da razgovaramo o nama. To što sam te upoznao mi je najbolja stvar u životu. Ne, znaš što, ne mogu. Ne, zato što sam rekla mami da ću ići s njom, neki drugi dan, ha? Bok! O, jako dobro, DJ, bio si odličan, zar ne, Nat? Nevjerojatno. Ovoliko ti je falilo da ti kaže da? Mislite? Da. Da? Da, Kami, tebi je suđeno da budete zajedno. Samo mi vjeruj, idemo. Da.